Good morning everyone, Dieter here from Enfin, and today I'm standing right next to Rudolf Brits, who's the proud owner of this amazing Astron Energy located right here in Longenham Park, Bloemfontein, who we've now recently actually taken on board as an Enfin client. And today we're going to be speaking a bit more in depth about what he's decided to go with Enfin and how we're going to move forward. So Rudolf, a quick little question over here is, what makes this Astron unique in Bloemfontein versus all the other petrol stations? Ja, ons is 'n gemeenskapstasie, so ons is geleë in Langehoven Park, wat dit totaal verskillend maak van die normale vulstasies. Omdat ons 'n gemeenskap bedien, maar ook die breër Bloemfontein. So die uitdaging is om 'n een-stop convenience center of 'n geriefswinkel, geriefsentrum te skep vir die kliënt reg oor Bloemfontein, waar ons dan gebruik maak van allerlei verskillende dienste om aan die publiek te kan verskaf. And what makes this one more unique is the fact that it's not just a petrol station. I mean, you've also got this Seattle coffee, you've also got a Good Burger, you've also got a water station, and also a car wash as well. That's correct. Jy's Dieter, so ons probeer regtig waar 'n wye verskeidenheid. Ons het die car wash by die Valley Center waar ons spesialiseer in valleys. Ons het die Seattle, die Crispy Chicken, die waterwinkel en die ysaflewerings. Ons het ook goeie vennote op die perseel met Good Burger wat saam met ons is. Mooi haarsalon en Brothers, so dis regtig waar probeer ons diens lewer aan die breë gemeenskap van Bloemfontein waar hulle alles gelykertyd op een slag gaan kry. Okay, so Rudolf, obviously, running an establishment like this 24/7, because let's face it, petrol stations need a 24/7 load profile. What is the specifications about running a business like that with regards to electricity? How important is electricity for a business like this? Ja, die elektrisiteit is essensieel. Ons kan absoluut niks doen sonder elektrisiteit nie. Alles werk met die elektrisiteit en ons is afhanklik daarvan. Vir elke sekond wat ek nie elektrisiteit het nie, verloor ek 'n klomp geld. So ons kan nie vir een oomblik sonder enige elektrisiteit wees nie. Ons het dit elke dag, heeldag nodig. So vir ons is dit essensieel om in die tyd wat daar load shedding en kragonderbrekings is en so aan, moet ons 24 uur per dag moet ons volle toegang het tot die maksimum elektrisiteit wat ons benodig om alles te laat werk. So Rudolf, explain to me what made you decide to take Astron in this premises of yours and move it from relying on the local municipality and then transitioning to solar. What was the deciding factor in your thoughts there? Dieter, ja, ons het aanvanklik gaan kyk na die koste implikasie en dan ook na die beskikbaarheid van elektrisiteit, omdat ons, soos ek gesê het, ons het dit altyd nodig. En in die load shedding tydperk was dit vir ons regtig 'n uitdaging. As mense dan moet oorskakel na die generator toe of na die kragopwekker toe, het dit 'n ongeweldige koste implikasie. En dan ook die verlies aan sekere toerusting, die kompressor van die yskaste wat swaar kry en die wisseling van die krag wat dan voluit hier is en dan het 'n ou tekort aan krag en dan sit aan, dan sit af. So die stabiliteit is belangrik en dan ook koste gewys. Aan die einde van die dag op die langtermyn is daar 'n kostebesparing vir ons by die vulstasie self van 20-30% ten minste op die langtermyn wat ons gaan bespaar. So Rudolf, you've already made the transition to solar. Now I want to understand, when you were looking at the multiple options, obviously a person can do solar through the banks, you can do it with your own cash and all that kind of stuff. What would you say was the biggest reason that made you decide to choose Enfin as a service provider? Ons het baie navorsing gedoen, want dit is 'n baie groot besluit wat 'n baie groot finansiële uitgawe is. En op die oomblik is daar ongelooflik baie opsies en verskillende maniere hoe ou hierdie ding kan aanpak. Ons het kontak gemaak met Enfin en die diens wat ons van die begin af ontvang het van Enfin en die professionele manier hoe hulle dit vir ons voorgelê het en die vooruitskouing wat ons het dan om oor te skakel na die sonkrag toe, was vir ons dan die beste opsie om te volg op hierdie stadium. So in addition to obviously going with Enfin, doing the solar and that, how would you say the solar has not only impacted your full station, but also these businesses that are attached to your full station? Has it been a good thing for them, or how would you explain it? Ja, dit verseker is dit 'n positief vir ons all over. Aan die einde van die dag, want ons weet nie wat is iets soos 'n kragonderbreking nie, want ons skakel onmiddellik oor na die sonkrag toe. Ons is nog nie heeltemal in totaliteit van die grid af nie, soos hulle sê. Maar deur die dag is ons 99% tot en met 'n groot gedeelte van die aand is ons voluit op sonkrag. Ons weet nie van kragonderbrekings nie.
ons spaar die bedrag wat ons betaal het op die generator as dit nodig was, op die kragopwekker wat ons nodig sou gehad het. So all over is dit vir ons regtig 'n groot besparing en die gerusstelling wat jy het dat jy altyd krag sal hê en dat daar nie enige probleem sal wees. Aan die einde van die dag maak dit vir ons net maklik want jy kan gerus wees dat jy altyd voorsiening gaan hê van krag en dat dit altyd beskikbaar is. Okay, Rudolf, so now that you've met the team, you've worked with the team, I mean, we've already been on site here for like over a year, not finishing the installation, just we've been servicing Rudolf for over a year. And how would you in very short explain like your experience with our team from the beginning throughout the installation to, especially the most important question is, how's your experience been with Infin after the installation? Dieter, ja, ek dink vir ons is dit baie belangrik van die begin af by mekaar want ons sin is nou in 2 fases gedoen. Ons het eers 'n gedeelte ingesit en ons was 'n rukkie aan die gang en toe die frustrasie nog groter word het ons nou nog opgegradeer en nou nog meer panele bygesit en so aan. So van die begin af is dit wonderlik om die pad te stap saam met mense wat dit professioneel vir ons doen. Wat ons telefoonoproep ver is of dit in die middel van die dag of nag is en wat vir ons elke oomblik ondersteun. Finansiëel die goed vir ons verduidelik het van hoe dit die impak is en die vooruitskatting so regdeur van die begin af is vir ons lekker en dan na verkoopdienste die probleme wat ek gehad het na die tyd is onmiddellik aangespreek en dit word onmiddellik vir my gehanteer. So ons is baie beïndruk en baie dankbaar vir die wyse waarop dit hanteer word. Okay, so Rudolf, one of the biggest questions I'm going to ask you, which I'll ask anyone that does this interview with, now that you've experienced Infin from the beginning till the end, you've seen how the service, I mean, you've already been on our books for over a year. This is the nicest question to ask, is this a service and a product that you would ever recommend to other people? And you can be honest, like if you tell us that Infin's not that great, it's okay. But how would you be able to sell this to other people? Ja, Dieter, ek dink die belangrike ding is 'n mens wil sekuriteit hê en 'n mens wil weet die ding werk. Mense hoor so ongelooflik baie stories van ouens wat hulle vingers verbrand of wat nie die diens kry wat hulle beloof is nie. So vir my van die begin af was dit belangrik om saam met 'n groot maatskappy te gaan wat vir my die nodige sekuriteit en die ondersteuning kan gee. En dit is wat ons kry. So ek kan dit enige tyd aanbeveel vir enige veral vir 'n volstasie of vir enige besigheid wat die pad wil stap, kan hulle dit met groot vrymoedigheid doen en dan vir julle aan boord kry om hulle te help en om die hele proses deur te sien. If we had to look into the future and the impact that solar's obviously had in your business as well, can you see it becoming a bigger benefit in the future? Dieter, ja, vir ons is dit soos jy ons moet 'n dringende besluit moes neem vir die toekoms. Die groot besparing finansiëel is dalk nie nou sigbaar nie, maar weer eens die gemoedsrus wat jy het om te weet jy het altyd krag, dan die finansiële besparing uit die aard van die saak sal oor 'n langtermyn verseker daar wees. Vir jou maandelikse uitgawes gaan baie minder wees vir die krag wat jy gebruik. Rudolf, thank you so much for inviting us on your premises and giving us the amazing honor to work with you and your business. Guys, obviously here at Infin, we do not take these things lightly. We do understand that not only are we installing solar at a client's premises like Rudolf's, but that we're also helping a business become more sustainable over the future of South Africa, especially with the insecurity that clients like Rudolf have got with regards to local energy supply. I mean, to understand that when Rudolf approached Infin more than a year ago, we started with a grid tie system with a small UPS system there in his offices, just for computers and that, but it was purely based on just saving money. But later on, Rudolf came back to us and he approached us because load shedding was starting to influence his business even more and more and more. And then we actually took this grid tie system with zero cost to the client and we upgraded it to a full hybrid system, which helped him bring down his diesel prices, helped him get more stable electricity, and helped him have that peace of mind at night that someone out there would be looking after his business in cases where there's cable theft, load shedding, outages, and all these kind of things, which is good for him, it's good for his tenants, and it's also good for his clients because now they know that right here in Longenemer Park in Bloemfontein, there's a petrol station that no matter what's the issue with the local municipality, there's always going to be power to fill their petrol tank. So, Rudolf, thank you so much for this. It's an amazing honor to be here with you today. And I hope that this video encourages more of you out there. Make the transition to Infin. You will not be disappointed. We are standing in the inverter room at Astron Langenhoven Park. This is the new inverter room that came with the update
or upgrade of the original system. The original system consisted of a 60 kilowatt grid tie solution that provided the customer with savings. Then as tariff increases raised municipal tariffs and customers' energy needs changed, we were able to adapt and upgrade the system to a fully hybrid system which integrates with the existing system. So all the original solar panels, mounting structures, wires, inverters were integrated into the current system, while we added batteries, additional hybrid inverters, and where needed extra solar panels, providing the customer with a solution that not only saves him money in the long run but also bridges load shedding or any power outages that can come his way and interrupt his business.